stvarno da se zahvalim Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine, koja, moram da kažem, ovo nije nikakav politički govor i uopšte se ne osjećam tako, osim Islamske zajednice i Stranke demokratske akcije na prostoru Bosne i Hercegovine, malo ko je uzeo učešća što se tiče priprema za postojeći popis. Ja lično moram da vam kažem, dragi moji prijatelji, ovaj popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, nažalost, ovakav kakav je, nije dobio podršku parlamentarnoj skupštini stranke iz koje dolazi. Dobio je podršku poslanika i koji dolazi iz prostora Republike Srpske i dobio je podršku poslanika koji nisu duboko razmišljali o poziciji Bošnjaka, o posljedicima etničkog čišćenja koje će ovim popisom sada biti ozvaničeni. Na prostoru čitave države Bosne i Hercegovine bit će rezultati popisa će ozvaničiti da nas Bošnjaka, ne govorim sada na prostoru čitave države, ali na prostoru entiteta koji zovu jednim imenom koji po meni diskriminirajući na prostoru Republike Srpske će pokazati posljedice etničkog čišćenja, progona, ubistava, svega toga što se dogodilo od 1992. do 1995. Dragi moji Bošnjaci, jedino kako možete da umanjite posljedice etničkog čišćenja i svega toga ružno šta se dogodilo Bosni i Bošnjacima je da dođete od 1. do 15. oktobra ove godine da bar jedan član vaše porodice bude prisutan i da da podatke, da popiše sve članove porodice i time ćemo koliko toliko umanjiti posljedice agresije na državu Bosnu i Hercegovinu i genocida koji je učinjen nad nama Bošnjacima. Ja neću da vam pričam tehniku, ja sam stvarno zadovoljan i mislim onaj ko je pratio da je on imao priliku što se tiče tehničke strane popisa. Savjet Efendija Mujakić je izuzetno kvalitetno odradio taj tehnički dio, kako treba i tu tehniku i o tome se može još u hodu ovdje sa ljudima, vašim imamom, Alemom, sigurno dobit ćete potrebno objašnjenje i kad dođete dole, ako mogu kod nas na tebe. Što se tiče pojam Bošnjak, bosanski jezik, ja sam presretan što sam čuo i bio danas ovdje u društvu sa uvaženim profesorom doktorom Mujom Demirovićem i bio je neko koga sam spomenuo, neku noć na Pinku koji je gledao Zabranjeni forum kad smo govorili o pravima, u stvari ne pravima Bošnjaka, djece Bošnjaka, a ima dokument gdje ja mislim da je ključno ime i ključna figura upravo bio prisutni Mujo, gdje je napravljeno kvalitetno privremeni sporazum o stvarnim pravima potrebama djece povratnika, znači ne samo Bošnjaka, nego Srba i Hrvata. Znači mi Bošnjaci smo se opredijelili za ovakvu Bosnu i Hercegovinu kakva je. Ima dovoljno i zraka i vode, ima dovoljno prostora, ima, hvala Bogu, dovoljno velika je za sve bez obzira na nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, politiku. Međutim, očigledno da mi kao Bošnjaci moramo da budemo svjesni i savjesni i da ovim stvarima na ovom popisu koji po meni nije pravedan, ovakav kakav je, nema nigdje u svijetu da jedna država svjesno kroz zakon o popisu da se odriče svojih državljana, građana svoje zemlje, kompletne dijaspore. Zašto? To je politički zakon koji je donešen nepravedno u parlamentarnoj skupštini, upravo na takav način da se vi koji ne živite stalno, koji ste iz nekog dalekonosnih razloga ili ovih ratnih dešavanja, protirani, prognani, da se ne popišete i da cifra koja je bila 1991. na popisu blizu 50% i možda i taj rat i ta agresija i
jedan od razloga što ja kažem možda i taj popis koji je pokazao podatke da smo za malo ili za koji procenat, a sigurno ako uzmemo da cirka 20% onih koji se izjasnili kao Jugosloveni, da su bili svjesni, savjesni ko su i šta su, bilo bi znači negdje oko 60, preko 60% jer najvećim dijelom ti Jugosloveni su stvari bili mi ovdje koji se bojimo reći da su Bošnjaci, pa smo ovi, pa smo oni, pa smo Hrvati, islamske vjeroispovijesti, pa smo svašta. Ne želim ovdje nikoga da povrijedim, nikoga ne želim provocirati. Međutim, politička organizacija nas Bošnjaka u Republici Srpskoj, slobodno mogu reći ovdje, vas Bošnjaka na prostoru Republike Hrvatske je preduslov da se dobije mjesto koje stvarno možemo imati, koje nam po zakonu ljudskom i Božjem pripada. Svaka podjela, dragi Bošnjaci, ovdje u Hrvatskoj i dole kod nas u Republici Srpskoj plaća se s kamatama. Samo u našem jedinstvu je i naša snaga. Ovo odgovorno kažem. Molim vas, danas smo ovdje zbog popisa i ostaću u domenu popisa, međutim, vi morate reći, jer ipak ste vi ovdje prisutni, vi ste ovdje onaj dio koji je razmišljao o predstojećem popisu. I zato ste danas ovdje. Molim vas da prenesete sa ovoga našeg skupa. Ako sam ja mogao da dođem iz Bosanskog Novog, Mujo je mogao da dođe iz Bihaća, Said iz Cazina. Šta je bilo danas važnije od ovoga danas skupa ovdje, dragi moji Bošnjaci? Poselamite, pozdravite, kako već, jer na ovim druženjima, na teferićima, gdje sam tradicionalno kod vas, vidim da se i taj naš bosanski jezik, da ima novi akcenat, da ima nove riječi, nove izraze. Neka i toga, ali valjda je ostalo te svijesti da pokažemo da je Bosne bilo i da će Bosne, ako Bog da biti. A kako će biti ako ne dođete vi da pomognete, da ublažimo posljedice onoga što nam se desi? Ja neću dalje dužiti, ja želim da ovo ostane u vašim glavama, da malo razmišljate što je pričao danas ovdje vaš Bošnjak iz Bosanske krajine, krajišnik Senad Bratić. I znajte da je meni 13 godina dole, iako sam tamo gdje sam bio imao i boravak obezbeđen i diplomu potvrđeno i 2 djece rođeno, ja sam rekao ne idemo ženo, idemo djece, idemo se vraćati. Pa kako u Bosnu, pa svi bježe, idemo mi u Bosanski Novi, pa nema džamija, sve porušeno, srušilo sam 12, napravili smo Allahovu milosti 13 i otvorili. Imamo zastavu državnu ispred opštine, što je malo gdje u Republici Srpskoj. Imamo na glavnoj ulici i državnu, isto najzeleniji bajrak zastav stranke iz koje dolazi. Imamo nekoliko klubova, imamo kulturna umjetnička društva, Bajram obilježavamo u centru grada, do sada u kinosali, sada već nekoliko bili ste prisutni kod nas u sportskoj dvorani. Svoji smo na svome, a bez vaše podrške, dragi moji Bošnjaci, bar vi iz Hrvatske, iz Slovenije, iz ovog dijela zapadne Evrope, bilo bi sramota i grihota da vi kažete da nešto ima važnije i da ne možete, da vam je skupo, da vam je naporno, da dođete jedan put, a ovaj popis je vjerojatno jedan naredni 20 godina, sumnjam da će ga biti. Zar ima za muslimana nešto važnije nego predstojeći Kurban Bajram, koji će biti 15. utorak? I zar ima za Bošnjaka nešto važnije od predstojećeg popisa, ako ste musliman u vjerskom pogledu i ako ste u nacionalnom Bošnjak i ako se tako osjećate i ako želite da Bosna i Bošnjaka bude u njoj, onda bujru, ako Bog da u Bosnu od 1. do 15. da se zajedno družimo, da